Bakagwa abawuliriza abalungi abakateze 89 katoneze ina nabassa fama eddakiika yino erinda lemaze okwegaana essaawa endala eyakanzimyezimye kaire kaifa Amakobo agakanga lusaba kwa emirimu gyaibwe Abubakri Bogere muntu w'abantu nizaali mitambo gyago era nga mugakulembeera akaire kano atwala ebyendegeresa mu district eyeekaliro n'omwami Edward Kamaga alabwira abazaire okukomya omuze ogw'okutwalanga abaana baibwe mu masomero agatamanibwa bagazira bisaanizo kino mbeeni kirire abaana b'ekibiina ekyomusanvu abaana musanvu mulambirira bwedu ab'eisomero lya Rise and Shine eryaganibwa mu luka gwe Namukoge mu igoloza lya Namugongo mu district eyeekaliro okubanga balemereire okutyamira ebibuuzo byaibwe ebiina mu lunaku olwaleero nga kiva ku director w'eisomero lino omwami Patrick Muyingo okubanga omukulu ono tiyasobola kuwandiisa abaana wairenga abaana basobola okusasula esente ed'okweyandiisa emitwalo 10 buli omu abaana bano babaire baidye okukola ebibuuzo byaibwe era nga bali kubyesunga ngo abandi bawulirwa nga balikoba nti kuluno okubala ndi n'okufunamu akati olowundi yakoba nti akolungereza olulungi alukuba budinda wabula kibabuuseeku okubona nti amaina gaibe gazira kwabo ababeegandiisa era baloyiza nga ati byamaino geno byakusaagasaaga bagiire okola bati nga banaibwe batandise ebibuuzo batandika okubikola ekireeteire abaana bano okutuuka okubanga baboologa atwala ebyendegeresa Edward Kamaga aliku n'entanda yasibirira abazaire oyo ne yasoloza esente da registration kubaana musanvu yalemererwa oba registeringa yadirya yakozesa bibye ekyo nga ife kitukubyegala aye tusobweire okugemagana ni obuyinza mu district omuntu oyo yagemebwa era alinuma wa mitayimbwa ali mu mikono gya police kano yenenda okukubira omulanga abazaire nti banange tufeeyo ino okulingirira amasomero gerutwalamu abaana baife amasomero ngoti nago lazima niwo otuukawo olingirira bonanga tirisaine kuba isomero kuba tuligaire n'emirundi gigino 3 era nze omukuzi guno neewuniza okuboneka nti kabiri yasobola okuba n'abaana bawudisa okuyiza kubanga isomero ebyo twaligalayira so tufeeyo ino nga abazaire okuboneka nti twetanira okumana abaana baife bali kusomera Onsonga n'endala eyo tumaze twabitamu waife baataleerusaniya twayogerezaganiamu oku n'abazaire abaana bano batukobera embeera ebatuuseeko na George anti tuletera na kunimiro tuyidinga twasasende byamene omwana ajja kubuzibwera mwana tumukeziza kuncho ko batera buzibirwa igula mbiri omwami oyo yabera atwala aba mba ndiye sawa nga 3 mukabira nkugense mu kansala ati muno liga tuli kunimire na ati muyingo tumugemera abana kibabuzi abara ali kulumuka batole mitwale batusubira omwana kubango enesi omwaka tumaliriza kaitubone step ekola maina bande tawaiswa ali omuzaire wa omwana wange gobeta waiswa Hasani kuva igula mubiri ngasomera ku isomero lya Namukogere beta Shine Race Primary School ndimo ina mivuino Florence kanti nasasula registration emitwalo 10 de batusabanga nasasula school fees tibandi bakuwaire 10 aye kinaina mire lwaleero no nga bali kunkoba nti abana baife tibakolanga registration yo mubaka wa government mu district yeekaliro n'omwami Agure Frederick Bangu akubye nti okutola ku obuzibu obugwire ku isomero lya Rise and Shine ayiwazira buzibu lyawo obundi bubairewo era ebibuuza abaana babikoze omwami ono akoze obubi abaana n'abazaire era twenda okusasira ku abazaire n'abaana naye nakuliza abazaire obusumi n'obundi mulinye nga mungu yotwala abantu abali ku abaana bemujja okola ki bamulisomesa nosomero bwa private director n'oyo n'omusomesa ate ni headmaster tuna amasomero ga government aga UPE amalungi agaliyo twani private schools enungi wenza otwala abaana bano aye ife tumugemye tumutwale ku CPS era edakunomola kyo kiyakola nena n'okwebaza abantu b'ekyalo bakoze nokubona nti ensonga eno ya musomesa ono director tumugeba kubanga DEO akasomero kano akayiga emirundi kamaala enfunda kamaala aye namaya bitamule yaigulawo yatwala ebyendegeresa mu kibuga eky'Idinda alikolanga atwala ebyendegeresa mu kibuga eky'Idinda mutakisa Moses akobera waifa jati Mirembe Amina nti yeekaliro bibaireyo ayo waibano mu kibuga eky'Idinda ebintu bitambwire bukalamu era bali kusuubira n'olunaku olw'enkya okutambula obulungi Wano mujinya state baina buzibu bona abaana baife babaire ku masomero nga bakola n'abaire mu bulwaire bona bakoze ebibuuzo byaibwe bakweme mu Wanyange Primary School omwana omulwaire aye atyamire ebibuuzo bye bulungi yabikola tuza kusomozebwa kona babaire maadi nti oba nguudo dibaire ndi so ebibuuzo bitusengiseera era endapula da leero abaana baife tusuubira badikoze bulungi
tuli kuteekateeka kukola bibuuzo byankyo ndi okwebaza amasomero agateeseteesa bano wali mu municipali y'Iganga atwala eby'endegeresa eruyeeyo ni Bernard Kabambwe akobye nti ebya ibyo bijire bukalamu era nga bituukire mu kiseera n'abaana batuukire mu kiseera bakola ebibuuzo era yeyemba abazaire kabiri okola batyo nido abaana babasindike mu kiseera bayide bakola ebibuuzo kubanga idolo bali kubifundikira mu kiseeriya amuwusa amalobozi Saringa abantu 13 era bona balikotinze bakola ebigezo twabairewo ku buzibu nti omwana alobeirwa kukola ebigezo n'omukulukumero oba ni direka era tukifuniyemu ku incident dona nti ate onaalwaire ebibuuzo bituuse mu bwire ku maso ba distributors babitwaireyo era abaana batandika okubikola tusuubira nti olwaido baidda kukola ebigezo byaibwe ebisembayo abazaire nga bwe mukozi omulimu omulungi ogw'okuleeta abaana ku masomero baabaawo nga balikola ebigezo bulungi tusuubira nti n'olwaidde mukole kirala ekyo abaana abali ku obulemu ku mibiri gyaibwe bona bateekerera ng'ekitongole ekitwala eby'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 
abatali bansambo ndala bonna bakole ebigezo. Mu district ye Buvuma tuogereza gaini Amoko no wife Menyamedi yatukobera nti alambwire ku mabakulu ba amasomero ageru yeyo bamuka nti ebibuuzo babikoze ayo obuzibu obuli eru yeyo nti nga bali kubizinga ebibuuzo bituuka kikerezi era nga n'abaana ebibuuzo babitandise kikerezi. Bugaya primary school madiri mugobula y'Ebugaya tandise sawa 3 kitundu ekibuzo ky'okubala babaddewo okwebetataganyiza muko babitadde balete ebibuuzo naye nga abaana babikoze mu mbeera oluvannyuma budde maze ne buteerera dati tulina mutaana gonna. Leero Mary head teacher Lufu primary school Buvuma distributor aluddewo okutuuka lwa mbeera y'entambula kati atuuse ku ssomero sawa 3 dakika 10 abaana ne batandika okuwandiika ebibuuzo sawa 3 dakika 45 tebamalirisa sawa 6 era kati bali kulya lanchi bamale bagende.